Ngipitan subhai pi baro syakani ka channel ka jungi bat hakani ka video ngin pai ia kani ka post ka barang sulai thamai. Subhai ya rabru ia kani ka channel da ka ba pi subscribe bat ka ba pi share ki video si ki wepan kana mengin du bio mensiam mengin nang ye pin mi shushu kum kini ki judge video. Sa follow ru ya ke Instagram ka jungi lada komno pi kom ya like ye ki video sapo ke YouTube dan ni pim ju yo ye ki notifications. Ia kani ka post lapala da ke Indian Navy mentau banai arajar apulai. Ka keteng juga ni ka post kedai tradesman made. Ka last date lani ka tarik ke bakado ba pila ban samen ki applications kedai ho percentrik banai September arajar apulai. Ia kani ka post tradesman made ka like chispa ala khandai tali ki unreserved category khandai phoi ki other backward classes sanpho ki schedule class but absently ki schedule tribe ki educational qualification kalongkum ne pladiban pendap ya ka class 10 but pide ru bandan ya ka certificate ha ka trade ka bayhab na ka industrial training institute lane ITI ke age limit lane ka kerta ka bredo ka de ka prasnam ba ka bahado ka de absensnam ka salary lane ka tulop ka de ka prajar hado sanpon rojar khandai spa. Ki candidates ki belong eligible bagi bukuaban apply ya kani ka post pihak ban apply online link ba ka official website ngala ai kani ka link hapo description jo kani ka video ka official notification lani ka official advertisement ka bala apply hida ke Indian Navy ru ngala ai hapo description jo kani ka video di pihak ban download ba pihak ban pulih lada pikuaban tip susu pangki wiki pat ki details.